Ир булзан, пушланач және бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун ирхи шидезе кетре, Чевашин наци телевидение тюре ференже ир булзан кыларым. Ыр досым, кезепледе хаклы телеграф жезе. Пурнеде ошы салам. Чеваш наци телевиденже вара ир булзан кыларым. Тогда вас ерцы браганцем Ксения Алексеевна. Тада Иван Архипов. Досым, паян пужыгин пиликмеже кашнерни гун. Паян вара эбир сиренбе хыне еверле интересле яцене кунне баладыват бар. Палах чила чухне анжах шурална ажана ят парасы аша амыжы жын евер уйду. Нумайжы ят илемлехне, хыне еверлехне дишкерет. Анжахта выл тепренжеге мінле шыба изе келесіне шутламады бұлдараймаш. Терес суйлазы иліне ят, ажана шудо раскал, тилей, сывылых. Тогда она жив верить. Шутламазыр, он завтран гемзерт, терес мардара ят барзан, ажам буны жинжен кше шутлама да девей терсебе галзан. Чынақта ваням. Тада шамбегех эдем шабибе выл хыне мінле дудасы характер берге галат паренде. Ажана мінле ят паны бе жиғынна. Кун берге пирен ватаза тезембе адзанезем депелне. Шаванбада везем ажана упрама вырынлы яда памадырышна. Теслі хрень әлеке емра, ажа етне кудынла жерне, он бұнышне тебір майлы улыш тарасайненне. Вұнжечем жымырде рашере ажана тенегердичен, он етне негамда білмен. Жакнаш калмейбе, ашыбе амажы, пачекскере, узал вайзенжен сықлаза ғармадарышна. Шаванбегех Ачана ятпана чухне выл ашы яджебе хужаматпа мінле янраныне тебе хумала. Юлашки вғытра аякры шерживри ятсем анлы сарылныне пула, ятпа хужамат е ашы яджы вырынлах шығынмашы. Но тесіхренелес пузан Иванова Джульетта Васильевна. Шаванбада ажана ятпана чухне лайық тишкермелі палақ Выл міле яныраны не, ана шкулда міле чыннене, ажа саденче, үсен міле чыннене, ман шутпа тебе хумаллах пектуын айтмана. Чынақта паренжен бұқсан, хужамат пілге күнда бірін, Рашия жырвінде хужамат, яджы вара, Франция жырвінден келіне яд. Чынақта интереслі. Тада еп шутаны бе, жак ятсем, бірін культурба шығынза адамала бұл дезу шутладып. Пирин культуру байшығын задарзан етсем, тересіректе болайды, тада хамыр бұшынчеде қалышма жемілдірақ. Чынақта, шабынбада, Ваня Санын Калашева малалатаса, чынақта, шак яд, ажана парас яд, выл хош культура бады да национальный спешіғыны не тебе хумаллах пектуынайд, тада выл екуша живыра пурынма мелебе мелемарыне шуда илмелех пектуынайд. Чынақта, тада специалисты мұшчақсым ғаныбе хамырдан уйрылны жинзен яджибеде ажазен яджазен пама юрамашты зажу калашы. Шаванбегех, чынақта. Тада Шаванбегех ажана ашы амыжын ятне пама юраманны не деп аларда шетеп шевшізем. Унбек чухне шемере кележу пулманны не калашы. Шаванбада маншутпа чынақта енченде ажана Хераджа журазасын мүшін хана хын амыжы яджебе бамалайы хышпыр жүхне ашызем хызен яджебе ашызене ажизене ятпарашы. Темле интереслі паллах күнда, ну... Сымақ майкелде коля дезен, ашы де өвілі коля бұзын, хышне жинен. Николай Николаевич плать пара чынақта. Чынақта дада халихи вағытрай пағадыпта, нумай же мода ғышын хвалаза ятсен барашы бүлі деп. Сымақ май Николас, Вальдемар халихи вағытрай биде. Тада элехи ятсен биде халянлы сарылдыш Платон, Агафья, Евдокия ятсен биде, София ятсен не биде нумай барашы. Вот, мода был вытха элехиня манны кайлада орна тизе галашы. Элехи ятсене баны, комала бүлі зашлады? Ну, хоже бір день тада Ваня унзыр вышне тада ведь хаш парашам жизнь пиде фантазии, шай пиде бышкайзер, темдерле я табараща хызене адизене унда Виагра да кукуцап, тада унда терле цифроба жигындарза, хажан журалны не бақса, чынақта темдерле я табаращ. Чынақта, Ксюша, сымақмай. Революция ғышын, вынжичем жерде терле ятсем баны, шаржывра міле пулымызен бұлзайтыне, жаксен башығындарзы ятсем. Аксымақмай Ким ят вармлатсан коммунистический интернационал молодежи. Октябрина.
Тогда Владлен, Владимир Ленинград Паллах куят. Хышпыр ятсем нашлах пулза духман, актислы хрен. Лакшмивар, лагерь Шмидта в Арктике. Сейчас тебе интересно. ЦАС. Центральный аптечный склад. Персострат. Первый советский стратостат. Шамбегех, да здравствует 1 мая день не білдерет. Ну вот, чынақта калап ветха, шинын унан фантазии шабдери вышкайзар. Ксюша, да, перехали. Тенчебе бақсан, мәлерек ядыттарах сарылны же. Денченде хираджаят не бағас болзасына, тенжери чи Анна сарылна хираджаят, вал Анна. Качезем береги вара? Шактер малагалам, шак ятпа. 1 миллион ытла хирарым. 1 миллион. Ажна жесенчен вараку Мухаммед яд пидя Анна сарылна. Куытларах Мухаммед пророк яджибе шихынны бульдезе шутлашы тепчевшізем. Тогда пиде интересли булым, шуетсенже вишшербин ытла жин Карлсон хужамат пажиреть. Ледер дусем телевизем пюртеринже бурнмаще. Шапла. Тогда шавнбегех хальхи выхотра пиренши жира чила хираджана. Анастасия, Мария, Дарья, Анна, Екатерина, Елизавета. Яцем бараща. Аржна джазене вара Александр, Никита, Иван, Максим, Дмитрий, Даниил. Ытлара шак яцем ажна дезем хушинче анларах сарылна. Шападу сами урбан хэни еверле интересе да казаклы яцем жинжен галажат бар. Изерде фильмбе була стажнат бар хали вара сирек аллаза илемле юры булдар. Шанах посасын, илим юреть вол, пойдем таврана. Таван зембе, перле буштарым засын, юрлас келе, тулы комалба. Таван зембе, перле буштарым засын, юрлас келе, тулы комалба. Ялан бірле болсасын, шавраз едел, ери давраларсан. Ядра бұту база алла децасын, кере-кере юрларға завынса. Ядра бұту база алла децасын, кере-кере юрларға завынса. Жалды зембе бірле, Миргеше, охаче шавач, кешак шержинче, и бир хонара. Чуна уса, таван бакала час, чен ел гулса, кушрам гуша бақса. Чуна уса, таван бакала час, чен ел гулса, кушрам гуша бақса. Зембе, бірле бұштарын засын, юрлас келет, тулы комалба. Ядра бұтку база алла децасын, кере-кере ташлар савынса. Ядра бұтку база алла децасын, кере-кере ташлар савынса. Айора фурти бірле, алысын шүрері шүклесудан мұрсим. Таван зембе, бірле бұштарын засын, юрлас келе, тулы комалба. Таван зембе, бірле бұштарын засын, юрлас келе, тулы комалба. Юрлас келе, тулы комалба. Юрлас келе, тулы комалба.
Тебір ғыт бұрнайде ұжы салам досы. Денис Антипов шүрги илем ятлы илемлі юрыба перен эфирда бұл чынақта урамыра вара шүргінне хужаланат чынақта чун жерере вара савыныш хужаланат чыре юраду ыдайт, Шүргінне. Шүргінне бұл афла ұзан азамлы вғыт тезек алас керет манын чынақта паяндан уйрамақ темлі паян бара Пачак урықла шандалық, әнер урықлара, паян тада апла бұзан эпир шандалық ожынза бұрайд. Чынақта пұжығын бешіміш дедік сүйші берін, шандалық лайықтері паян тада лайықырақ. Паян тада лайықырақ бұрадыры. Көбілім салбындар айтылы. Ебір вара баян хейн еверлі интересті ятсем жинен қалышат бірғадысым. Унчен ксюша ескаларын де, қыш презем ятпаны жүх, күнда фантазине, ғызине, малагылар әші дедін, қыш біржікіне ятсене шутлазақ, парат паршыде загалан чезінжі. Чынақта вот фантазии вышкайзер дерімір, кашне едеміне ғының фантазии вышкайзер, анжақта шак фантазине теріс шулба чуптарзан, манжутба пызық шеденю дума болады. Агатыслы хрень падыр елінчі пчеловсен картышне трактор музей дейін. Кунда шулзыр жүреген машина, юртырық каяган техника. Пәчік трактор тада үтті деп пиде нумай техника демелі. Чылай же шымылатма майбараган агрегат сэмбе, хыземде күржіземде узуграшы. Вырынды кулибин ба перен пулдарыл хушкани паллашы. Аплабузан? Ага, пақсайлер. Мен бечекрен трактор машины ба казакланна Эдуард Плечев тури дужа ялінче бурнать, а жажухне конструктор буштарны булсан, паяны шейші мылатма майбараган техника сталать. Шуғышне интернет ушлығынче нелет, шул сырменчер жүреген машинына дума Эдуарда пилі гойық кирлі булным. Потом жерекерзе духма булдарат, пүлдіктірік, болотыдырық, шывдырық, шывра ежет. Потом жере жүремелея бала. Ялдан сағыр жүхрымра вырнашны удара жетсе келме пидехсе кирлі агрегат пулса духна. Шүргуне бекіргуне пылчықлы жылзембе үтті техникова жетме хиндере хунда. Вол жештемар сунарба казакланаган ыстажы вырманада пуллада жүрет кудрактырба. Мингур еше техника бадумағынық нәшемере бұттыне де алыба жүрмашы. Кунавали Эдуард ядарлы қадыр сталаным. Наялан забырап бірі, бұрды башы раз келмес. Бәненде папашыва от тебя не денде, вот уже вадыл забыраш. Вазене тоже евырдарак, вазене бұл уже бұлдыр дезе. Шайвет техникаду забадым. Хамда используется, хамда вадылап. Жаран хамында шурас келмес. Тимер тымырдан дуны хужалықыра кирлі техника бақы земшешмар күрші земде қабыл дұзақ ұзығырашы. Сеню канашпада Эдуард патнех келеші. Камын мен жамырлес, параметр сразу умба. Не звонит, мен шыңғыралаш, мен даваш, шенеш. Эдуард икалаш, мен думала, вараны, потому что не булшма дрожады, не мажит не даран. Мана чанмалдан трактор заводе, потом трактор тележка, потом мене ума шираганный, ума глараганный. Унда сүре, косилка, шазембе пурмбе дешлеме буларат. Ундан мыгышын тебір трактор пызыкрахине туза. Унба тоже курык шулаш, мындываш. Любой эштуаганы, общем, килде мен иштелме бур, шазембе потом бешлеме булат. Кил хужалықынче ішсене бұрнышлама бұлдараган агрегат сем пахалықыбе лавкаризенче неменбеде урылзадымашы. Чыла енбе лайықрақты. Мен дуныбе вара Эдуардлы планзаларашын мар, бұрына келе вертолет сталашын. Чынақта Эдуард Плечев пиде маттургачы. Сымақмай қаласан, қал, вучур машине технология білзейн, вайдагері мар? Чынақта, Ваня, Эдуард Николаевич бұрына келе вертолет сталашын, ебір сама мені сталаржы. Ебір сымақы сталама вренер. Чынақта, терес қаларын. Хисеплі телегурав жүзім, ебір паян партрымырынде паян пуш, уй хене пилік межі кешнер негон. Палах каш негон был хене евелі пулым зембе шавдері пуян. Ебір вара шанзақтырат бір паян хегунда, сиренжен ұры камаллы савық пулым зембе палараса. Но халі вара паян хегун. Үтті жылзенде мінбе палардыне қаласа кытардарха. Апалбызан палаштарар. Паян падемденже зүндеріне гаджетсен күнне балдывать. Шак куна кесе телефон земзір иртермес сенейші. Шамбекех паян тине сторық шүрегензене қадылеген училищезен күне. Малала? Пенде дағыржыр вадарвишіміз шолда, Шубашкарда ударник колхозсен республикері премеш пухыве ұжылны.
Шаванбегех пинде тохажыр алла піріміш шулда колхозниксен спорт обществен чываш енри канажа піріміш пленум иртерне. Шыптажай паянгигон пинде загыржа загырнутымыз шулда чембер омблажынжи чардак ладыргынжи Нарадкүл ялынжи Совет Союзын патшалық па партия ишчені. Социализм жин паттыр игігучен Ленин орденіне девишне Тимофей Кривов шуралны. Ну, сымақма қалазан пирінші башқарды. Урамы да бұр. Кривов урамы де бұр. Шырбөдіргенжей түнзірде социализм әжін паттыры, ЧССР ялхужалық тава девиші әшчене. Ленин орденіне вежі хучен девишне Мария Зиновьева күнжуды көрні. Падрели районинжи аслара божинжи поэт толмаджи Митта Вашлей журалны. Мазут па Митта Вашлейни совидение пельмен жинжукта бөлінде. Пит хитрешке Иванов бульвар дезе вулатымыр шака илемле савазыне. Тада паян Христос не эненегензе Тимахви кунне палатываще. Паян ыры шандалы пулзан шүргүнне тыршыбек шапла буласа дене. Унзыр бүшне паян аслади аватныне итлене енченде аслади аватны жоқ шел шүршерден верет пулзан шүргүнне сулхын. Хевелді ұшыран бұлзан ошытада тепе, кындырдан бұлзан ошы булаттене. Батызем қаланы дұрық, паяндан хурын зембе верене вулызем дұрық, сүткен хыбармадыдына деккен. Вот чапла. Паянгигунда аслади аватма бұлдараши. Пулма бұлдарать. Паян Федот, Дмитрий, Евгений, Никита, Макар, Максим, Федор, Архип, Богдан. Хазин менельник күнзе баладываще. Тада шамбеге кам баян хын журалны күнне баладывать, візенеде ибір саламлат бар. Сывлық бұлдар, телей бұлдар, онышу бұлдар. Сирен ядрыба илемлі йора парне. Тархашын иржын зайземір. Çekeceksin, nilse gidecek olmazın. Sen şurana bunu bayan, sağlar bir yer olan. Sana yedir, sağlak var. Hoş savaşsın alak var. Yılak sıvılak, ayısınlak var. Numay vurulmaz. Sana yedir, sağlak var. Hoş savaşsın alak var. Yılak sıvılak. Sunat var, numay burnuma. Sandara belenir sağdıyor inek sabınıza. Nice şilala kalalat, yura kaş kaşılat. Sana yedir, salamlat var. Hoş sabahsını kalat var. Yıla sıvalar, ay sunat var. Numay vurulmaz. Sana yedir, salamlat var. Hoş sabahsını kalat var. Yıla sıvalar, ay sunat var. Numay vurulmaz.
Айсунат пар нумай бурынма дезянжак юрлар бир неферда Вячеслав Христофоров, тада Марта Зайцева. Чынакта, эбирде сире паяны ынышлы, савынышлы, тугышлы гун сунат пар. Ну, Паяны бир, хыневерлі интереслі ятсын бірге алжат барға. Ятсын бірге алашты мол болсан, хамыр ятсын жинене кішеш калаштылер. апла болсан, эбе Ваня санранца білем ға. Калаха Ваня, Иван ятвара, мне білдеретші? Иван ят, Ванюк мене ландыратшы. Туры барни. Туру барни, а вот самак май галасасын Ваня. Вот, мы жинха, вещем живу за неян, Иван ятлы барашы, тут жах. Юмахрата Иван зем. Мазы патишін нельзя. Ну, Юрать. Эбеде хамын ят не білдеріне біледі. Ксения ят варавал хона ден не білдерет. Вот пурнышырай бир ханаранжах. Терес. Шамбада кашне гуна терес пурнма білесчі. Ан вежер телей, кайк не аларан. Первешсе гайзан таврын ме кайран дезе юрлать Фарида. Апла бузасын телей кайк не алрадыласчы де. Шак ханалықры пурнышырада она терес тегел бурынза иртересші. Ну, Ваня вот эспіліне, шинзен түрек хужамат пулман екен. Рашери пірреміш хужаматсем кнесембе баярзен бұлна. Куя балына кнесембе баярзен пұрлық па бұянлыға, хайзене ачизене парзағы варас телебе шутлаза тупна екен. Хрещензене хужамат крепіш правезене гламаштарны ғышын жеш паны. Вазенжен челайшне хужазен хужамачы землекне. Паньки гунавара рашери чи Анна Сарылна хужаматсем Смирнов, Иванов, Кузнецов, Попов, тогда Петров. Вот чапла. Ну, Юрать, чынақта пирим пурнышырат теленмели шәудерин умай, вот паян хигун бара, гороскоп, тірісірек калазан, шелдірзем, менің пашылдада шыржи, шавын жинженге пақсайлерха, тарқашын. Сурықсен баян ирденбек канас келет. Чыла еш пұрнышлама дивнене була, сирен гымылда сүрек. Шамна була сирен үшлес гымыл пачақта жүк. Вăгырсем вара паян хигун шүргунне житнене туйма бұшлашы. Есір хаваслы гымыллы булныне таврари шинсем десісеші. Шылдырсем зіре шүт шандалық пагеленме вармана гаймасынеші. Егерешсем, езір хаварывынныне туйрыр булсан, пысы кішсене ан пушыныр. Шылдырсем сире лавказем дырық шүресе, хаварвалли илемлі дум суйлама. Ет тутлы жимеш туянма, ынышлы кун кезес истереші. Раксем юлашки вғытра, хызене начардарақ туяшы. Комылда сүрік, сывлықта хавжак. Шавна була шылдырсем сире вғыта ытларақ ушы сывлыша иртермесінеші. Арысланзене баян хигун төл булусем, паллашусем, савны шыршаланы ышы ширусем гедеші. Сирен лайық кымыл булныне пурде сиссех тырашы. Көвіш чунлы жинзене хывыр кымыла хушмаши жан барыр. Херзене баян пиде вырымда йывыр гунге деттесі систереші жылдырсем. Килде үшсенченде тарса бұданма май бүлме. Хывыр бұрынаган вырына кирбей илем гүртме онышлы гун. Тарасасыне вара пиде хаваслы гунге дет. Паян сиренжен пиде нумай савынышлы пулым булса ердет. Илем гүртеген салона ешымшага массаж тударма кайсан кымылы булмала. Скорпионсем вара паян хигун хайсен бурнышинче мылледе булин асамлыя бала булса ердес сегедеші. Пустуя хобартланзайн жүрер. Хывыра шын жул кашхи пөчік ажабек тұтмай керлі мардесі систереші жылдырсем. Ухышесен баян хигун хайсене кымыла кайманы шре войгурас булать. Сирен берге юлашки вғытра пышылдада ганзем чилай булса кайна. Анчақта унжан гулянма па чақта керлі мар. Тугача кисем, шиленегенсем шинже шыв турттарныне манма керлі мар. Шавын бада пуринбеде кымылзырланзан жүрер. Хывыр шинчен шинсем мінгаланыне итлеме дырышыр. Шывдыгансем баян хигон лотерея билетне туянма шутты триш пулсан, биде тері судым дываща. Міншіндесен весене баян кун бек пулымсенче аны шүгедет.
пулысем. Паян ховардан аслырах тывансем батне хонана кайса келме анүргенер. Візен зіре курма пите хавас пулаща. Эзір візене ыргы барсем білдерсі савындарыр. Мін бұлдарны даран пулышмадырышыр. Тебіргіт пұрнайде ұшы заландысым, агынде тюрефера бірмада хақлы ғана да жетірі. Апла бұзан ұмба палаштарар. Паян бирене студияханы Рашери наука академиен, шебірді уйремені филология институтын фольклор паян осталық ішчене наци радиовен редакторы Алексей Александров LDR. Салам. Салам. Ну, чим ебір паянынде каларымыр хыне еверле кызыклы ятсенберги паян калашат бар. Вот Алексей Езір хваравали LDR ят хушмая дилер. Шак LDR ят мне білдерек хавал. Ну, вал яда суйланы жухне, чан малдан мне тебе хумалла жидезе шуланы чихаем. Жухне тударстан рабурынап. Варе бір тударстан речи ваш шамры кезембе, казя гелестермір пюлер хулашне. Адылшы бұл харбатшалы хентеп хулы бұл нывырына, онда ашыбақта айтем шембек хыне еверле хила ертерзе, чеваш яжы худешінде. Хума пулачы, илме булачы варе, бшуларым мілі яды илмеле жидерім. Пирин таврара эльбушялі бұрынде, она бұжарагане эльдер ятлы бұл надеш. Эльдер дешінде вырысла был пирин алдиар вадезі илденет. Варашам бекшуларым да эльдияр хитре илденет. Пек туенженде варашам яда илмеле бұлдерім. Он жүхне пілдерішне пілмей, хакайрангана пілдері жизіне тепчезе гайзасын, авал хичи ваш тихинжен гужарзан, да онда перес чихин видими бе, вал пол загайт пирин халых тузе пілдерішпе. Икен юныша енче, туйза илне был мало халых тузе икенне. Чем базем викят сула за илнича. Вот тогда ибир пыльнедараха Алексей Изир чаваш ячизене тепчедер, вот пирин элихе, а затя за незень я чесене. Вот у меня что-то засан переведха история волшебдери пуян, и берхал истории не еде, он ела ергизе не еде, типчиме булдарат пар. Анжахта мөженьга изир уйромах шак яцене зуйла заилдер. Мен бетут канларышка вземзире. Ну чеваш я жизни тепчи сындевал, хыне еверле пер югом бег пулзадухре, пер направлений бег. Мөжендезень тебеш палахум башиган задамаш. Анжақта радио ражамбек бір вағытра шуғыш шуралжа выл біледерекшан. Перенжамбек халықра хулара бұрнағансым тағыш самантра ажизне чеваш ядизем бама бұшларыш. Анжақта візенжен нумай жып алардачы женде имеш информация жетмештезе. Мене білдерет выл ядизем нумай ғонда магнитский жерзайылни де байдақ юхма меші дегінеге қыларны чеваш ядизем белен. Анжақ білдері жезем жүкка. Я джезембур пылдері жешука, мне білдерет. Хальхич ваш чехибе, ну маятне оландар запама жукканде. Варажамбек шуларымырда, берунжухне хамар продюсер Виктор Николаевич панде. Мэле дума булат термарада, чеваш я джеземберги, каштахкана, паджек шамбек кашни гундух садраган, каларым давап придермарынде. Она ылтынран хаклы атпадымыр, берін юры яд ылтынран хаклы деп проведха. Вара шамбек шуларымырда, майбен шамбек вышларымырынде, халеп валеже туза бума чарындым демеле, она ебе тебіріштеже бадымыр, урах ішіне күш сагарым. Апла бұлзанда, вот шак шуға жэнде, хыйвах чинже, ша ылтынран хаклы проекта дыца бұны жүхнет, вачыр яғынже ваш яджи пақса духна. Візіне терлеген жендешкерзе духнанде, кайраны хальхи ятсымбе шайлаштарза, мүлде шабай пүрме бұлдарнызіне баларса духры мұржамбек, бірінші ваш наци-радиовен эфирінже вара кашнигун, чеваш ячы бірги, чеваш ячы зем бірги каласадараган каларым, күне вище 20 дұрсадыры Чынақта унчене бұғара астадыпта, чеваш язенже Атил, Азамат, Арслан дятсым бұрчы. Бәсем де бұр. Шакетсіне ұзығырат чаплайды. Вот ебалнаны дұрық, потім бе твачыр яда тепчене. Халихе, анжақта ежі малылады бұратха. Вот шак твачыр ятран хош яд уйрамақ тұткынлары, хош ядын история пуянырақ темелейі.
Ну, чи тытканлаганнызем, чи козыклызем візем балах пирен чываш сен незелезем ергелене патшалық сен ердюжезен яджезем, ага ведь хаунда. Тесле хрень, пиде козыклы ят тезе галамала выл хазар батши нихере булнынде, выл чежек ятлы булны. Варана Византи батши качайлеть. Шау династии худшина везем был задухаднде. Волкача и летти ворожав чеджаки атла батша майринде, да император армию был задрать. Император армию был задан скер, волшав дери кабардум лан майорат на дедикень, вара вол тохан ныне куражам бег хазарзем тохан на тум дире вол Рим батшалы хинже мода нагрцерать, ворожав тум дире чечекион яд параще. Вот лазан чеваш самайхи, вот Рим патшалы хинче протум дир пай век пул заданынде. Питёка закламан жутпа. Анжахта шабах чиасра юлаган ятсинчем бривал есминь булать пуль. Мы же дизайн. Вот и бир аства проведь Аладдин мультфильма, ага ведь. Он да бирень принцесса Жасмин бур. А чеваш тем ща в самахах хижины терек чильгизе мурланде был задугать, вол есминь форму баганя. Ну ща в дире хитре, вол тура барни дени бекал лан маландяна. Он зарбышне Жасмин чеджаги берги были пурун шаржине парфюмер земге давай маща ща в дире хайне еверле щин пулма пюреген яттырындевал. Он зарбышне вот я нравлы хибети битилем дедем де есть меня хавих малешемже шебиш. Алексей хали унчингалам дес сагалмар яд чипчен дезе книге галара шукшым жүги. Телевизем. Книге берги. Чаваш я жесембе, шамбе книге бухи каларзан пидяван булмала тени малашнеде маллада чаваш я жесем пирин парас тегензем пулаще пулинде пул. Шеме шаварна вахтрах шпрджиге братарах вырс, шак пуховне книг пухвезе бахат пар. Чаваш книгин бухуне бахсан, часа пиде. Вол шак ят мне пилдернине суйла ачанавали ятта суйла зельме булат ветха. Вол шапланде першутлазасын информации деши деликлях менжин дизайн самая хатерление да парганеге духмах пулдарать, анжахтунда халихи твачер ятканада. Вол сагалдарах табуль. Дихмар бульгал твачер. А вот мана пиде казакла Алексей Эзервара шак ятсене оштан тубадырга шак ятсем оштан вот куленхи бурнышра бербезене узугурмас архив ранжира задубадыры есире камда булин пуларса быраде. Ну, тепре нельзя сын яцемберги вол шавдири пирень аваллыга путны ябала дезе галама жуккану майжухне яцене бериле пыр тесле хрень. Тенеге менже ваш ялезинже бурна ганзинжени вазенда аслама жезем уйрмах Тударстан, Бушкарстан дырыхи Самара облажинже тенеге менже ваш ялезине лес пулзанун да паян хигунда бурна щихача ваш ялезинзем вазен елы деда дылман. Ну, а жизне помажинде вол яцене вазен балах. Апла булзанда шау утмал сагарвынна тахарвынна жулсинчи хирарымзем аржинзем үзем самая хаунашкал язем он зарбышне камандарашы чаваш яжиле булна тенеге мен чаваш ялезне гайзан ну Паринжен лайх тамарганде, апла булзан да он там мазара гырза дух мазар лайх марбек, мы женде зень мазара гырза духсан, даже вилезем жине палаксем лардашишки хачевашсем, юбазем лардаши, чулран дунизем, он там мылья гана яд курмастан, вот тесле хрени, эбе халь марганде, тимижи жулгайла твои районе, хам районах кайначи, он да биренте неге менче ваш сем твада ялда, халлихе пуренте. Бараща пар ялинче, тюни ялинче мазара гайза, синчанда тюнеге менче ваш яджизине, самаях курначе, не, ну, маешь, не оландар забаны чешбахта. Он зарбышне палахи бы премаш марку вещре. Берем тепчевжезем самаях полна Андреевта, Федотовта, возем самаях тепчене чеваш яджезине, возем самахсарезем дебурс, Магнитский зем терес, ну возем пуштарный детларах Магнитский. Яцене пуштарны. Анжахта шак яцем мне пилдернине возем убег оландарда чернищук. Магнитский тишкерни убегах щукрахчинахта, а вот Андреев всем, Федотов всем возем да тепленрех пананде. Яцем мле ергеленине оландар забаны шапла майбайбир хамарда ят ергелеме булдараппыр. Мы же дезесен ергизем палленде. Он зарбышне терле шав ятсем ведь хазем терле байранда рассчитывают зач тесле хрень. Парбай терексинженгеме булдарать. Тепри арабчилхинженге, персинжелхинженгеме булдарать. Шавзене пайла за систематизация за духненде. Шамбада нумая да и бираланма пулдараппыр хали. Шау пайызине олназасы. Тада унче чеваш яджизене черджузене яджизембе
Тогда үзендеран дежизембе, кайксен дежизембе бан чаплайт. Ну, выл пермеследенде, выл теп яд пулны дезе калама буладшина, выл итлара хюделев балыбек. Я да быдара себе жихынненде те принельзен. Усал дизельдень, а дизельне упрана. Шапла, или хивахатравы даже зем шуралзан нумай же пурнышран кай на дюрех. Вот енжен тюнда тесле хрень, щемьери, аджа кайзах пырать пулзасын, вот килетте кай адяха ведь ты не задумай, шапла, вилеме улдалас платит, мэле улдалан, суя яд по балах. Чен ятни негамада галамастын, да и бигарчик сана гилеть, хур забирать ятни, ага ведь ха. Сам вот ага яджи бур, анжакта на негамада галама юрама, ща ту вилеме ильтры и кильцей закары. Ща бадон-то убаят параща, тесле хрень, чегеш, юман, куда вилем гилеть, вот мана юман герла, кайза ильвармандан, тесле хрень. Козакла, ага. Но аплабузан адеха кыштак сывлы шавырза илер, жендезесен жанахта кала жубирин пиде херю булзагаре, манын Алексей Батней пиде думай ыйду шураджа, шавамбада хизепле телегуравши зими, берде бір хучения азельдерек, бір паян пирен студияны Рашири наука академияны Шеберди уйремен филологии институтын фольклор паян осылых ишчене, наци радиовен редакторы Алексей Александров Эльдиар, маншут по пирин телегурав жезенде ыйдызым шурадыш пулинде, шамбада халлихи айдырха илемлі юрий тезегден пер унхишнак бара калашыва малалаты сыпыр. Еплеха халичен мана курмарын, кундак шире деп шкеп каш серень. Мне мажы маларах татса бамарын, телей жут шылдыр не жүлді берень. Ышта бұлдын халичен, камбаче маны бадыл бұлычен. Ышта бұлдын халичен, камбаче маны бадыл бұлычен. Шизем бергенжек хадылеші, шурбур жындан шур яраба яраза. Туйғалық бек бұлғур жезем зірлеші, аманна черене құрландарза. Туйғалық бек бұлғур жезем зірлеші, аманна черене құрландарза. Ышта бұлдын халичен, камбаче маны бадыл бұлычен. Ышта бұлдын халичен, камбаче маны бадыл бұлычен. Yaşanır ifnine bacak sismerin, Kerel begir dedin manran kuza. Este bulin mana şelle bermerin, Makildin житла kaya yuza. Ышта бұлдын халичен, камбаче маны бадыл бұлычен. 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 Ышта бұлдын халичен, камбаче маны бадыл бұлычен.
Ургучен бурнеде херюлі ұшы салам, паян варайы бір хыне еверлі илемлі ятсын бірге галажат бар. Пирматра ханарава расшири наука академия шеберди уермен филология институтынжи фольклор пайн ослахищение наци радио редакторы Алексей Александров Эльдияр. Но халенде юлашки вахатра Алексей пиде ажасыне уйрыма хирадезіне высынаны дұрық хиражына жеземде вот онда Азамат, Атила ятсын биде Анна Зарыла бұшларыш. Тада шағын беге вот хирадезіне салам би, нарс би, илем би, пинер би ятсым, тай би ятсым бұр. Ага. Но я бірпіліне дұрық шынақта, вот пиде не был, пиге де не білдерейс, шаблай? Шабла, вал пиге замахран был загайны, был задухадинде агыртнех пиге замахенде вал пирын чеваш чехине илес пулзан хальхи вахатра бир темле хереде пиге де пирелихи вахатра палла хумбек пулман, хаштарахра пиге дене, хаштарахра сумлы хердене, вазем синонимзем был на инде шамбада, пи пайба тыдын задараган ятсыне баны чухне, агыртнех херачи ялда сумлы булдыр дезе галаны бұл. Сумлы вихерземенде вазем пигезем, вай бышлаган низем был на кача илес тене жухничан малдан вазем жене бахненде вот шаныш калдарах. Самахиха и пулзадуга денде пигеземах пирмбада терек чехинчен гене задарать, а плабулзанда onun тымарезем вазем перс чехинче. Онда биби деген самах пур вал госпожа дене булат дешембек патша майри сумла херарам дене булат. Вот ща самах не маен интерес лишул видер пирин чехине очень бек шабран загоня. Менжинха перс чехинчен. Ну эпкуешре куитура специалист ахмара плабулзанда пирен вот и пир теслехрен она пар шуржерди китайран духна дезе агавитха шуржерди китайран Кавказа гильне жухне Кавказ рана должне хабарны жухне пирен шулдар шибе хиран халы хизем жумра булна пирен культура земзем Пырвырында негжанда тарайма шуйрама кучса жүреген халық сен мыжынде зен да табын ниде буладя агавитха табын засын камаш аклатсагайш. Юна жене дестезе херзине изегайна гавитха. Мыжындезен аржиннесине теп туненде херармизне изегайна. Вот шапламай бадакеме булдаращи. Унзыр бушне культура худшына везем хайземде, династия худшына везем, унда ехсен худшына везем. Унзыр берништа дагаймас паркашни культура шамна мая надалан забыны данде. Вара унзыр бушне кайра надалши был харбатшалы хинтап хренжи бир. Ислам дене бе бирымыш хучен бала жаппыр. Волда бирен культура пиде бызык херхварна. Ислам дене бирен чин малдан арабче хибеде перче хибе жигын задрать мен галазасында. Вот вызем видерінде пирым бада шамбек кырзыбыны самахиземде, яджеземде. Вот Алексей галазабыны май ман шакымбек шуғыш шуральжы ман шутпа каларымынде чевашсемізде малдан күшса жүреген халық болна. Шамбада ман шутпа түрлі халық па худшыны не бола. Ятсемде нумайланза, чилайланза бұны. Худшынза бұны, візем ятсыне хызем батнезе бұны. Шапалыка? Шам вағытырақ челгеде хыни еврлі урхланза бұны деді шутла бебе. Шинелзе бұны? Челги хыйде улжына адягавитха. Унзыр бушненде чи вот эсбетедер скаларын терлі халық па худшыныран пирын культурына терлі ятсем генедезе. Тенеге мен жеварсен яджезіне бұғас пулзан, и бір бұқса духнызіне елес пулзан да, онда сағалданда шүрри деме булат пул візем елдах мұсылман, ислам дене бешіғынна ятсем. Урхла галазан онда теслихрен кемиле, хемиде ағавете, онда міледір кемил, эрехметтей, тада үтті ятсем, өзем шау Хыт тудар зендель булаще, вот Ильшат, Ильдус деген я бала земахает, өзем пиринде бур, Ильнур деген яд пиринде дел булать вал, ширзаильне везене бурнеде. Палах везем чавашланненде, ша умбегильдин меще, чем жельне гаштах, хамар чельге майлы выртна, апла булзанда, неге зебе везем хамар халахран духны дезе галама евардарах, мен жендезен везем жанах таурых чельгерень, урых культурран гене, хшан тудар зенженгене дыр, хшан араб зенженгене, он дауш галама евардарахынде, апла булзанда ергизем пурханде сакунизем, хшан мименде камар генезем. Алексей, чаваш халық элегавалдан ятпаны жоқ хыни еврле еле ерге бұлны шамберге очень езер каланынде эбигарчик кезе ажана ятпачы десе шагын жинжен типтен казы барзан пидяван болетче. Ну калях куна шавдери таранын депчемень хош перделызне гана калса бама булдарап. Ну чын малданынде суя ят хурасы вал пиде амла сарылны практика булнынде уйрымак шава жазым пурнышран кайза быныран унда терлерин ятсем гума булдарна. Евыш пуры каяк чыржунзен ятне бама дырышна. Умбек кеземде унзыр бушне балах пілдерішне жуғатна ятсем булма булдараще. Мәжіндезен вот шина парындарас тезесін
он берги пілмеледеші. Я дваращина, чи кадарца бараган я балазын жен бері. Енженде оның пілдережі, яджын пілдережі. Пурин женде уже болзасы, на хыртнех көжіна барындармада жымыл булать. Тен жаван ба ют культуран келіне, ятсам де анлы зарылны бүлінде. Шав замантрах судын илне ажазем деслі хрень. Ну вот пурнышне судца илне де бараға ведь. Унбек ажазіне пиде кызыклаят пама булдарны выл сада идегені, пиде анлы зарылны яд. Чаваш сімтене керзенде выл самай нумай вғыт пурны яд синжен бері, она деслі хрень. Нумай булмашка надемеленде, Тударстан рейше преграйненче хула жерме яленче, онда тақшанақ чергю бураға ветха. Вал ялдада балырдна. Вал терекші хинче сатту замахран де пирен суду булса дуғать. Вот шав замахран илзе сада яд кергелензе гайд. Судан илне ажа. Ну, пурнышне судса илне дее бураға вет. Міле варавал пурнышне судса илне ажа. Ну, вот виле мильзан гайдар дезе. Судан илне ажа булса дуғать. Онзыр бушне интересли ятсен берге галас пулзан. Хош кун журалны не гурайнде. Тогда пиде кызыкла я балахам вали ушрым чав ятсимбе чагаланзаларны жухне. Хышпыр жухне вот ытладан нумай шутла задаман жав хеража журал, ну пулапла булзан хербиге. Аржинажа журал, да ар тада миледи булсан жан беклен. Пиде кызыкла шутлазан гергелензе кайны. Хальгибек пушватсаларны бек туянмаш перрете. Хула культури бешихынны ятсем бур. Теслі хрень? Шехрустан, теслі хрень. Пирен шамбек авалхи замахсине бағаз пулзан, ашмарин замахсарин жеде, онда шегер хула денетіл болады. Теп хула теслі хрень. Шехрустан инде жау шехр вал арабча хинжен гужар, персча хинжен гужар засын хула дене болады, инде устан вал чедек папки булса духать. Вот хула чечейге хула илеме, шехрустан пиде хитреят. Вот ну хай вот Чавашстан дезе галашты. Абла булзан чечеклен, Чаваш ейн, шабегрек платить. А по Стан валухлая была. Мантада де брейдом. Кажал Чаваш автономии шережул дарни не балдвать. Чаваш хай национальный хай ты марри не бельмезень, история не бельмезень, айван дище. Вот халь. И биржу ман шамбек шагма де брейдом, Алексей. Чаваш халыгы. Хышенде муштан загайныга, хышенде полгар, ессавар. Если там бемле, хыш нерек тарах пахадны гайс. Балах тепчезем конберги балах тубушаще, омардаше санынара шухшсемеле. Шут саркот козыйду, мен же дезенчанах табешне херне духса житме жук пуль, терле сумла осчах, терле жугыш пальдереть. Аплабулзан да манжен шембек чипы зак авторитет синчем беревал Василий Дмитриевич Дмитриев, тупижемал бултарда. Вот ебе умба пыржухышлы дезе галас келет, чанах тахамара палгар зинчен духна дезек шутладып. Меншін дезен тебір каларымра, эткер ятлы каларымра ебір улып, пісне бақса дұқырымыр темлен тешкерзе. Онзыр бішне күн жулғала бізне бақса дұқырымыр. Елдақ пұрде кадарда шебір палғардан еккенне. Чигі зықлы қалап сінжен бірі, вот шау саварзын бешігіндар ағанзым, бешігіндар загаламаладырынде. Ағыртнех візем пулнығанде палғар батшалы хенже шабақ. Вот шау вармартары хинче шерзаилне пер халапра, унда шабахта балырдати. Бир хамыр пылгардан духны дезе балырдати, шау калаза бараганны. Тогда вал улып шершине келзе сынчу бере иге вагар куранат теть. Пере вал улып теть, тепри вал субар деть, чиджи ют теть. Гартнех халық сымақлы хинче шанашкал онлав зыхланза юлны болсан, вал менедер пілдерет пүлдезі жуладымынде. Абузан малла тепчемеле. А вот тогда шагында кіскен Алексей хуравламайды адап, міле жұтладыр, вот хал юлашки бұғытра шинзем чавашла ятсем хазине, вали хушма ятсем или бұшларыш. Шакна езір міле хақ барадыр, вол кирлехи? Вол лайы худым дезе жұтлады бебі. Мүшін дезен пурбиде ұры теслех, вол саха ғалығы, якутсем ағавет. Візенде вол хайвыға денче жембе хушма ятсен женех, пулза гайынса, міле галамала. Візен ведь шамбеге Христос тене ежінні бұлза дұғат хазенде лызен жен пырынны. Тағыш самантра. Апла болзанда вот шав тұғырвынны мұшчул зенже, візем чынмалдан хушмаятсы милме бұшланы. Кайрам бара шавзем хыщынах, візем хызен таван яджезіне, елана кырцы яращи де болза дұғат. Панхи гун візен нетларах пая якут яджезінбе жүрет. Шав вғытрах нумайыжа хызен Христос тенебе ежінны яджезіне, вот теслі хрень.
хызен дела яджи земжине улыштарны. Паспорт земжине. Я думаю, штарны инде булза. Пиде гымылы галашы баян. Казықлы чынақтыны. Темір ход азыл дерет бір памбирін батырағынара. Расшири наука академияны шебірді уермен филология институтынжи фольклор байын аслық ишчені. Нация радион редакторы Алексей Александров Эльдиар. Ну, Алексей чынақта бұл шамрықа оның бөдем малашлық и малда, тіптемелі де, пәлмелі де пиде нумай, хатада да қызықлы пулым зембе, хын тіптеві зембе бол пире тада палаштара сайбер шансақтырат бар. Анчақта қаларым бәжінче те бірді. Алексей, ховар ажызем шуралзасын езервізіне чываштаят парас кымылы ағал вырыс ядек пама жуғыштадыр. Кымыл балақ чываш яджи барасы. Жендезен хитре ятсым пидену майкаларым инде. Візембе ішленемайын, візене тепченемайын, да чынақ тышавдері. Илемле білдер ішле, илемле илденеген ятсен дуғашы шамбада. Ну, күш курать. Шапла. Ну, Юлдажы Мырзима, Чуваш наци телевиденде вара Ирбулзан каларым бульдеп, на ерце бураганезем Иван Архипов. Тогда Ксения Алексина. Эфирда теперь был чень, теперь елар.